Allahu Akbar. Бардығыз тек шалақан жаябыз. Муындар аралық Қарақолшы райондағы Бектештің ақсақал командаларының бірі ережелерді тақ сақтап, қырсығы жоқ, мықты Бектеш болсын. Амин, Аллаху Акбар. Құдайым болдысын. 10 минутадан 2 тайм. Ортадағы қалыстар Адыл, ұйыштыру тобының құрамында да жүреді, қалыстар тобының құрамында да жүреді. Сабырбек, Сағынали ұлы Сабырбек. Сол жақ, мына ол күн батыс тараптағылар атшандар чекеге шығып тұрғылар. Жақсы чағылына үш қашқан екі балуан шығып тұрғылар заман. О, нарқы бозат шығып тұр чиінден. Нарқы бозат чиінден шығып тұр. Бұрыштағылар шық чиінден. Кетті уақыт. Көк формачан 1987 жылқылар, әлемді сары форма 1989 жылқылар. Улулата 87 жылқылардың командасының құрамы менен таныштыруны баштайбыз. Номер 1 Майлыбашев Майрамбек. Номер 2 Турдыбаев Таалайбек Адидас деген арғымақ менен. Номер 3 Ешназаров Самат Дакам менен. Номер 4 Ашкеев Сырғақ Торат менен. Номер 5 Сүлібаев Келдібек арғымағы жазылбаптыр. Номер 6 Жумаев Митал Көкче менен. Номер 7 Сабанов Бурханбек Қарагер менен. Номер 8 Қолмырзаев Ашрали Торат менен. Номер 9 Қарабеков Улықбек Ерке Торы менен. Номер 10 Мамбетов Тынычбек Тумар менен. Номер 11 Абдықадыров Чыңғыз Мишан деген арғымақ менен. Номер 12 Болотбеков Азамат Бурул менен. Номер 89 жылқылардың командасының құрамы менен таныштыруны баштайбыз. Номер 1 Суранбаев Бексултан Аккеме менен. Номер 2 Музхан Салпасаев тұрауыз. Номер 2 Малаев Бақыт Ханторы менен. Номер 3 Мамытов Бақытбек Ахылес менен. Номер 4 Шарипов Азрет Дордой менен. Номер 5 Саматов Искендер Гүлсары менен. Номер 6 Мамаев Чыңғыз Байторы менен. Номер 7 Тойчыбеков Қанжар Тихий менен. Ортада жеке-жеке 89-дардан номер 3 Бақытбек Ахылес менен. Алеме 87-лерден номер 11 Чыңғыз Мишан деген арғымақ менен. Номер 8 89-дардан номер 8 таныштырын улатауыз. Талғат Улы Өмірбек Ерке Торы менен. Номер 9 Абдықасымов Рысбек Алайқу менен. Номер 10 Тоқтосынов Мелис Какос менен. Номер 11 Ташматов Зайыр Ағаю менен. Номер 12 Ахматов Алмаз Красавчик менен. Азамат Чыңғыз Шенімді түрде тақым қалды. Чабулда 87-лер. Чиінден шықты. Қайрадан жеке-жеке 87-лерден номер 2 Таалайбек Адидас менен. Әлеміз 89-дардан Бозатжан номері көрінелек.
Nomer 7 Kancar, Toycubekov Kancar. Gece Palvan. Oho, Tağlay Azamat. Geldi Şeken Azamat, geldi Palvan sentrden. Esep bir. Esep 1-0 87'lerden. Kendiş kol götürüp koy. Kendiş. Azamat. Birinci time'ın 5. minutalarında 87'ler esep sanlarını açtı. 89'lar kanday cevap veret, qarab turamiz. Azamat. Kim bu? Nomer 3 Vakıtbek. Ulak çiğinden çıktı. Esep sanları 1-0 87'lerden paydasına. Birinci time'dan 6. minutalar 87'lerden tay kazanı tarafta Kayradan Cekeme Ceke, 89'lardan Kayradan ile Kancar Gaca Palvan. Alemiz 87'lerden Nomer'in karayız. Kim? Kaça? 11. 87'lerden 11 Çıngız Balban. 87'lerden Gaca menen Çıngız. Gaca hareketin görüp atat. Çıngız'dan atıdağı, Çıngız'dağı mümkünçülük görüp atat. Cekeme almıştı. Ең жақшы екі команданың тең формалар аябай айырмаланып тұрады. Екі командаға тең игілік қалайбыз. Бірінші таймдың 8 минуталары есеп сандары 1-0. Келдіш 87'lerдің пайдасына бір очко салған, бір салым. Ай-хай! Номер 12 87'lerden Azamat. Azamatlığın көрсетіп отады Azamat. Әлемі 89'lardan kim aldı? Номер 3 Bakıt. Ahles menen Bakıt Palvan. Budan deyinki vakıtta bardıq komandalar gelip dayardanıp durgular. Paratımızda açılışımızda başlayız. Karagulca rayonunda ötüp жатқан 2026 жылдың 19 yanvardan 21 yanvarına çeyin götücü Mulunдар аралық беттештің салтанатты жүрішін, салтанатты açılışын başlayız. Бардық командалар формаларыңарды киіп даяр тұрғылар. Birinci tayımdың 9. minutalara. Bir kam 40'a çıkkan balvanlar, iki kam 40'a çıkkan balvanlar. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Birinci time sonuna çıktı. 1-0 esebinde 87'lerin paydasında
birinchi tayım soňuna çykdy. Ekinci tayımda başlay berебiz. Bardyk komandalar formalaryňar menen muna gün çygyş jaka gelip turgular. Muna şul oyundu soğuşup etleştin soňundan keyin saltanatlı jürüşübüzdi başlayбыз. Açılışın başlayбыз. Basayım takılma yine kop koydu. Tayımdın algaçkı minutалары ketip atat. 89-жылкылардан Bakıttın salımına, Canıştın atına 1000 soň. Jekeme-jeke Azamat 89'lardan nomer 9 Rıspek. Nomer 6 eken geçiresiňer. Çıngiz. Azamat Çıngiz. Bardy komandalar paradka daýardangylar. Bardy komandalar gelip daýar tur paradka. Komandaň menen. Esep sandary 1-0 esebinde ekinci tayım baştaldı. 87-жылкылардын пайдасында. 89'da kандай жооп берет, карап турабыз. Komandaň menen жылкы 18 жаштан 40 жашка чейинки Карагулча районунда муундар аралык беттешке келген команdalar komandaň menen paradka daýar tur. Kayradan jekeme-jeke. Kayradan ele 89'lardan Çıngiz. Alemi 87'lerden nomer 5 Geldibek. Geldiş. Altı Sultan Akan nomer 6. 87'lerden mi? 89'lardan. 89'lardan nomer 6 Çıngiz ha? 87'lerden Geldibek nomer 5. Azamat Kancar Gajapalvan. Çabulda 89'lar Gökbörünün mıktı çeviri. Azamat. Esep mi? Esep 1-1. 89'lar var mı? 89 var mı? 87 var mı? 87. Aha, teң gelipsiňer. Ekinci tayımdın 5. minutaları esep sandары 1-1. Ular jerde negedir? 39 жаштагы, 38 жаштагы, 37 жаштагы komandalar oy Azamat mыкты беттеш көрсөтүп атат Azamat. Bir kam 40'a çıkan komandaların oyunu, 2 kam 40'a çıkan komandaların oyunu. 3 kam. Tamaşa retinde aytıp atam, baş jaman kommentari жазылып kalmasın. Tak Kırgızça söyledim. 39 yaştagı jana 37 yaştagı komandalar. Taktap aytıp koyayım. 87'lerden nomer 11 Çıngiz jekeme-jekede. Alemi 89'lardan nomer 6 bol dagı Çıngiz eken. Eki öteň Çıngiz. Azamat 87 Çıngiz aldı. 89 Çıngiz karşılıklı katı görsetip atат Azamat. Bardı komandalar, komandalar menen formalı giyip, tuğuарды karmap, saltanatlı жүрүшкө daýar turgular.
Sögünbey görmandı kılavuz. Aynalayınlar. Sögünbey. Azamat 89'lardan kim bul? Nomer 3 Bakıt Bey Akıl Esmenen Azamat. Kana Bakıt. Kana. Esef. 89 var mı? 2-1. 7. minut alanda. 2-1. 89'lar var mı? Emiz 87'lerin kıykırığın qarap turasın hazır. Sürüyorsun. 2-1. Bakıt Azamat. Bakıt. Geç. Geç atkıl. Al baktın. Al. Eğer atka argımaka tilbüsse üstünde gelsin al demek. Şavazamat. İskender Gülsarı menen İskender. Samat İskender. Ukmuş. Çınığı Gülsarı eken Gülsarı. Üstündeki İskender'day. Jönele kadodoy tüp düz alıp ketip atatulak. Azamat. Kala İskender. Efendim kayran meylet. Kayran emgek, kayran hareket. Hiç atkıl. İskender şartıyorda ol. Attı karma pay. Attı karma. Ortağa polyan çiğinge çıkma, atcan cöğün çiğinge çıkma. 9. minut alar ketip atat Azamattar mına betteş kızı da. Çınığı balvanlar, Kırgızımın çınığı er Azamattar ulak çiğinden çıktı. Kırgızımın çınığı er Azamattarı. Hay. Yirmi minut vakit kaldı. Sekund geçiresler. Şunday aykölü olup ketem da ustalar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! 89'larga bir gol çağıp koyup